pozdrav. Moje ime je Turajlić Adnan, dolazim iz Mostara, Univerzitet Džemal Bijedić. Moj matični fakultet je Pravni fakultet, smjer Kriminologija i sigurnosne studije. Na 3. sam godini, završni semestar i trenutno se nalazim u Grazu, Austrija, na razmjeni studenata i vjerujte, veoma sam sretan i uzbuđen. Svakog dana učim neke nove stvari. Dakle, što se tiče Erasmus aplikacije za razmjenu, traje nekoliko mjeseci. U početku djeluje veoma komplikovano, ali uz pomoć koordinatorice samog fakulteta i prvenstveno Ureda za internacionalnu razmjenu, zgrade koja se nalazi u rektoratu, uz njihovu pomoć i njihove upute sve je lakše nego što sam mislio u početku. Iako je proces djelovao dugo, sada kada sam ovdje, evo, skoro mjesec dana sam ovdje i vjerujte, svaki dan je bolji od prethodnog i uzbuđen sam jer sam upoznao prijatelje iz raznih dijelova svijeta. Upoznao sam profesore, različite metode predavanja, različite tipove ljudi, kulture i grad. A Graz je veoma lijep studentski grad. Osjećam se kao da sam kući i učim neke nove stvari na pozitivan, kreativan način, a imam neki unutarnji mir. To je teško objasniti. Ali bih vam preporučio toplo da se prijavite, da vjerujete u sebe, da ne gledate samo da upišete razmjenu studenata zbog predmeta. Predmeti to je nešto dodatno, suplement. Prvenstveno da krenete na razmjenu studenata, bilo koju destinaciju, da odete malo iz svoje komfort zone, da naučite nešto novo, ne samo o drugim kulturama, nego prvenstveno o sebi. Dakle, ovo će vam pomoći ne samo u vašoj profesionalnoj karijeri, nego da izgradite sebe kao ličnost, da budete zdravi u svakom smislu. I šaljem velike pozdrave mom matičnom univerzitetu, mojoj koordinatorici, profesorici i posebno Mirsadi Jamili iz Ureda za razmjenu studenata. Veliki pozdrav. Hvala. Die ist 5 Minuten da sind die. Okay?